Ja. Okay, so I'm just gonna do a... Lige efter vi har sejlet under næste bro, hvis I kigger direkte op til venstre, så kan I altså få et rigtig smukt syn af det imponerende spir på Vor Frelser Kirke. Så have jeres kamera klar. Thank you. And now I hope you guys made it in time to get a picture. If not, you're not the only ones. That tree right there, most photographed tree in Copenhagen, maybe the world. It has its own Facebook page, really it does. So if you got a picture of it, you can post it in there. Det er altså det mest fotograferede træ i København, måske i verden, vi har lige der.